mengganggukan dari segi internet dan sebagainya. Okay, alright. So this week we are going to proceed with process strategy, but before that saya just nak highlight in terms of apa yang kita belajar di dalam chapter-chapter ini. It contains in terms of the 10 strategic decision in operation management. So we have covered in terms of the first decision, which is about design of goods and services. We also learn about managing quality last week, yang kita belajar berkenaan dengan total quality management kan, yang belajar pasal flow chart, checklist dan sebagainya. And then in terms of location strategy pun kita dah cover pada minggu lepas. Jadi pada minggu ini kita akan cover berkaitan dengan in terms of process and capacity design. Jadi in terms of if we still remember, pejam celik dah sebenarnya kita dah minggu ketiga. Jadi please dalam masa yang sama saya nak remind jugalah berkaitan dengan assignment yang you should submit next week. Okay, so the process strategy basically in businesses biasanya kita akan ada satu proses di mana we are going to have in terms of what is the best that we should conduct in terms of getting the objective. Contohnya kita nak keluarkan output. So what are the process that we want to create? So the objective is to create a process to produce product that meets customer requirements within cost and other managerial constraints. So biasanya dalam sesebuah organisasi, in business organisation, each of the process, tak kira lah dekat kilang ke, dekat manufacturing plant ke, ataupun di peringkat planning, dia berbeza-beza mengikut in terms of the objective of the company. Okay, so dalam proses strategis ni, it is about how to produce a product ataupun provide a service which meets and exceed customer requirements. Jadi dari segi contohnya produk yang high quality, it will be decided or it being reflected through a process strategy yang efektif. And then in terms of meeting cost and managerial goals, basically when we want to determine in terms of the process strategy for each output yang kita nak hasilkan, things that we should consider is in terms of cost and then in terms of managerial goals. Ada company, dia punya in terms of decision making, dia memang pentingkan dari segi in terms of profitable, being profitable ataupun profitability. Ada company dia akan tengok dari segi environmental aspect juga, dari segi kesan positif and negative. So this is based on each of the company's managerial goals. Okay, so in terms of process strategies, usually it has a long-term effect in terms of efficiency and production flexibility. Jadi, bila kita cakap pasal operation management, basically benda yang kita nak improve is in terms of efficiency. Kalau kita tengok dalam reality kan, 2 seconds dengan macam sekejap. Tetapi in terms of operation management, 2 seconds actually 2 saat ni dia ada perbezaan dalam proses. Jadi bila kita improvekan 2 second dari segi proses ataupun dari segi production, it helps in terms of improving the flexibility of the business as well as trying to consider in terms of cost and quality, benda yang kita cannot tolerate in terms of ensuring cost and quality. Okay, so bila kita cakap pasal proses, dia akan melibatkan in terms of volume as well as variety. So kalau kita tengok dalam figure 7.1 dalam slides, dalam textbook pun ada juga ceritakan berkenaan dengan bagaimana dari segi kita nak tentukan proses yang bersesuaian with our company. Kita akan tengok dari segi in terms of volume. Contohnya kan, satu hari katalah Mumtaz dia akan bekerja dengan multinational company yang ada produk yang dihasilkan dan dipasarkan secara global. So in terms of the volume, of course volume dia sangat-sangat tinggi. Sebab apa? Dia permintaan terhadap that product is very high. Contohnya botol Montigo dan sebagainya kan, tumbler dan lain-lain lah, benda-benda yang sekarang ni tengah trending. So in terms of high volume, dia mempengaruhi dari segi how the process of producing the product. Kemudian akan tengok juga dari segi yang ni, kalau volume kita tengok dari segi volume. Kalau dari segi in terms of variety, options ataupun alternative available, ataupun dari segi kita ada option untuk kita choose dari segi produk yang sama tetapi dia ada pilihan dari segi warna, dari segi bentuk dan dari segi contohnya dari segi dia punya function. Okay, so kalau kita tengok dari segi variety dan juga volume, kalau low volume
produk dia low volume dan juga variety dia tinggi ataupun dia allow in terms of customization, kita panggil ataupun kita akan gunakan process focus, which is sebagai contoh kalau kita low volume dan juga high variety, contohnya macam kita nak dapatkan rawatan hospital for example, so kita akan dapat satu servis di mana dia memang tailor-made with kita punya kehendak ataupun kita punya keperluan. Contohnya katalah saya kan dan juga Nurizatul akan masuk ke hospital, tetapi kita masuk dengan penyakit yang berbeza. So dia akan ada satu fokus yang berbeza-beza mengikut kepada dia punya klien ataupun dia punya customers. Next one is in terms of repetitive process ataupun repetitive focus. Okay, untuk repetitive focus ni biasanya benda-benda yang dihasilkan secara modular. For example, dalam automotive industry ataupun motorcycle ataupun home appliances, contohnya macam peti ais ke, kita punya blender ke, ataupun kita punya thermomix ke, for example. Biasanya kita akan hasilkan dia punya kompartmen ataupun dia punya komponen berbeza-beza, tetapi kita boleh sesuaikan mengikut kepada each of the product punya objektif. Kemudian in terms of mass customization, yang ni benda yang kita hasilkan secara high volume and high variety, which is it's difficult to achieve but huge rewards. Biasanya contohnya macam komputer, benda-benda yang dihasilkan secara kuantiti yang banyak. Okay, kemudian in terms of product focus, contohnya dia punya attributes dia kita boleh ubah ataupun dia ada grade, ada quality dan juga dari segi size ataupun thickness, dan juga volume dia hasilkan adalah high volume. For example, chips ataupun bakery ataupun minuman ataupun beverages dan juga ataupun food and beverages punya industri. Dia dikategorikan sebagai product focus sebab kita ada a lot of attributes, thousands of options available, and it is being produced in high volume. Okay, so we will go one by one. Basically dalam proses strategies ni, dalam operation management, ada 4 basic strategies, which is the first one is about process focus, di mana biasanya kita akan fokuskan kepada in terms of providing services ataupun produk mengikut kepada unique customer ataupun character. Yang kedua in terms of repetitive focus, which is dia dihasilkan secara berulang dan juga dihasilkan secara mengikut kepada each of individual. And then in terms of product focus dan juga mass customization. So within these basic strategies, there are many ways that they may be implemented. We will go one by one. For example, in terms of process focus, which the facilities are organized around specific activities or processes. For example, macam saya katalah, kalau kita pergi ke klinik ataupun hospital kan, kita akan pergi dekat the first counter which we will register ourselves first. Lepas tu dia akan bawa kita dekat counter untuk kita buat saringan dahulu. Nak tengok, dia akan tanyalah apakah simptom, and then in terms of apakah dah berapa lama sakit, and then dia akan check kita punya temperature dan juga blood pressure kan. Okay, so these are the things in terms of process focus. For example, general purpose equipment and skill personnel, di mana sebagai contoh yang sama masih lagi hospital dan juga klinik, biasanya kita akan menggunakan equipment yang biasa digunakan nak merawat orang, dan juga pekerja-pekerja dia, personnel dia adalah highly skilled. Dia dah biasa ataupun dapat training ataupun dah pergi belajar, contohnya macam doktor kan, 5-6 tahun untuk dapatkan skills sebagai as a doctor. And then in terms of high degree of product flexibility, contohnya servis yang kita dapat dari segi rawatan, dia fleksibel sebab apa? Dia mengikut kepada penyakit dan juga in terms of condition of the patient. Kemudian typically high cost and low equipment utilization. Ini nak bayar dari segi knowledge dan juga skill of the personnel atau labor. Dan in terms of product flow may vary considerably, making planning and scheduling a challenge. Okay, so ini adalah contoh di mana proses fokus. Kalau tengok dalam gambar ni kan, in the picture stated in the slides is about delivering ataupun operation dekat bilik operation ataupun operation theatre. Okay, example diberikan kat Arnold Palmer Hospital, di mana
input ni kita kategorikan sebagai pesakit-pesakit yang masuk dekat hospital, sama ada nak dapatkan surgery ke, normal patient ke, baby deliveries ke ataupun emergency. Kita akan masuk and then sampai dekat front desk, kita akan register. Lepas register kita akan ada in terms of saringan, kemudian barulah kita akan dihantar kepada department yang berkaitan. Contohnya misalnya saya demam, saya akan pergi dekat bahagian general lah, ataupun ada yang nak deliver kids ataupun babies, pergi dekat bahagian operation theatre for example. Okay, itu proses strategi yang pertama. Kemudian proses strategi yang kedua adalah in terms of repetitive focus. This is in terms of facilities often organized as assembly lines characterized by modules with parts and assemblies made previously. Ini yang saya katakan, bila kita kategorikan sebagai strategi untuk repetitif, biasanya items ataupun produk yang kita hasilkan tu dia dihasilkan secara modular. Maksudnya dia ada bahagian kecil-kecil dan juga dia akan digabungkan menjadi finished items ataupun finished product. Okay, kemudian in terms of modules may be combined for many output options and less flexibility than process focus facilities but more efficient. Berbanding dengan proses fokus tadi, dia boleh di personalize mengikut kepada klien ataupun customer. Tapi kalau repetitive focus ni dia less flexible lah compared to previous strategy, tapi dia lebih efficient. Sebab apa? Kita boleh personalize produk mengikut kepada keperluan ataupun kehendak pengguna. Okay, so this is example of repetitive focus, di mana sebagai contoh Harley Davidson punya motorcycle, dia dihasilkan secara modular which we have each of the component. Exhaust, kita ada in terms of the engine, tire, kita ada suspension, kita ada lampu dan sebagainya kan, the lights for example. So these raw materials and model inputs is being combined together, which is kita ada wheels, kita ada engines kan, and then modul-modul ini digabungkan untuk menjadi output options, which is many combination of motorcycle. Ada Harley Davidson yang ada peminat dia suka warna merah, ada suka warna biru dan sebagainya. So dia boleh ubah dia punya output mengikut kepada customers preferences. Okay, yang ketiga in terms of product focus. Product focus strategi yang ketiga ni, di mana biasanya facilities, it can be in terms of manufacturing plant, it can be in terms of warehouse, it can be in terms of factories, which they are usually organized by the types of product, and the items is being produced in high volume but low variety of product. The process is long and it's a continuous production runs enable efficient processes. Bila long run ni, dia ada satu kelebihan dari segi kita nak pastikan dari segi efficiency. The ongoing process, benda yang berlangsung, contohnya kan dalam satu hari dia bekerja, the machines works about 15 to 16 hours. So dia boleh produce in terms of in the long run. In terms of typically high fixed cost but low variable cost and generally less skilled labor. Berbanding dengan previous strategy, kalau product focus ni dia lebih kepada in terms of less skilled labor, di mana pekerja-pekerja yang digunakan di dalam product focus ni kita tak perlu train terlalu intense, sebab dia pekerja-pekerja dalam product focus strategis ini dia boleh digantikan dengan with low training punya opportunities. Okay, so usually the items yang kita produce berdasarkan kepada product focus ni adalah high volume, low variety and continuous process. For example, chips which is Frito-Lay, di mana inputs yang dihasilkan kita gabungkan, we consolidate in terms of corn, potatoes, water dan juga seasoning, and then bila kita dah gabungkan all these raw materials, kita akan proses dekat factory, and the output is in terms of variation in terms of size, shape dan juga packaging. Sebab itulah kita ada options. Kalau yang suka makan chips, suka beli dalam kuantiti 24 ounce ataupun 5 ounce ataupun 3 ounce. Macam saya suka makan sikit-sikit, so saya akan beli dalam packaging yang lebih kecil. So ini adalah kelebihan in terms of product focus. Berdasarkan inputs yang kita terima, kita boleh hasilkan variety of in terms of sizing. Okay. Next one adalah dari segi mass customization. Mass customization ni contohnya benda yang dihasilkan secara besar-besaran. Contohnya macam electronic device,
dan lain-lain. Okay, which is the rapid ataupun low cost production of goods and service to satisfy increasingly unique customer desires. Contohnya macam TV, television, benda yang ada di setiap rumah kan. So dia dihasilkan secara mass customization, which is it combines in terms of flexibility of a process focus with the efficiency of a product focus. Okay, so dari segi mass customization dalam table 7.4 ini, it really discusses about in terms of the example dari segi choices yang ada. For example, which is many years ago in 1970s, dan juga items-items yang disenaraikan dekat sini dengan 21st century. Contohnya dari segi vehicle styles. Kalau sebelum ni pada tahun 1970-an kita just ada 18 jenis sahaja. Now we have more than 1,000 options available. And then in terms of the types of bicycle, dulu ada 8 jenis sahaja. Sekarang ni kita ada 200,000 of options available. Ada yang nak basikal yang kecil lah, yang ada roda, ada yang nak ada gear dan sebagainya kan. So kita ada different types of bicycle as for now. And then software titles, benda yang pada tahun 1970-an masih lagi belum wujud. As for now, we have more than 400,000 software titles available. We also have in terms of website, ialah pada tahun 1970-an, teknologi internet dan sebagainya masih lagi di peringkat mungkin di peringkat prototype atau masih lagi in terms of idea. But now in 21st century we have more than lebih daripada 200,000 lah. It can be in terms of 255,000 ataupun million in terms of websites yang ada sekarang ni. Dan juga in terms of movie releases per year, kalau tahun 1970-an tajuk-tajuk ataupun filem yang dihasilkan dia mungkin kuantiti yang lebih sedikit, which is about 200 plus. Sekarang ni it can be in terms of thousands sebab setiap hari, setiap bulan kita ada lebih daripada satu filem yang dilancarkan. Okay, in terms of book titles also ada improvement in terms of kalau sebelum ni around 40k, now we have new book titles around 300k. And then we have Houston TV channel, kalau sebelum ni mungkin ada 5. Now we have 185 of options. And then in terms of the types of breakfast cereal, pada tahun 1970-an we only have 160. Now kita dah ada 340. Samalah untuk produk-produk yang seterusnya. Kalau tengok dekat sini memang ada improvement. Jadi mass customization enables in terms of spoiling us with a lot of choices and as in terms of alternative. Kalau tak suka type ni, yang lain. So dia bergantung pada high volume dan juga high variety. Sebagai contoh, ada student dia tak suka MacBook, dia suka komputer Windows. Kamu pilih in terms of Dell ke, nak beli Huawei ke dan lain-lain. So kita ada in terms of high variety, which kalau tengok dekat dalam gambar ni, kita gabungkan different parts and components, can be in terms of chips, hard drive, software dan juga cases. Kita gabungkan berdasarkan kepada modul-modul yang ada, and at the end of the day ataupun at the end of the process, we are going to produce in terms of many output version. Contohnya ada yang suka custom dia punya personal computer ataupun notebook, nak engrave nama dan sebagainya, boleh dengan ada mass customization ni. Okay. Next one adalah in terms of produk-produk yang dihasilkan, which is imaginative product design. It helps in terms of kita nak idealize produk yang kita nak hasilkan. So dengan adanya mass customization ni, we are able to do that sebab kita ada resources. Yang kedua, in terms of flexible process design. Sebab apa? Kita boleh control in terms of the process of output yang kita nak hasilkan. So we have that kind of flexibility. And then type control inventory management. Of course, bila kita dah ada rich inventory management punya system, we are able to control dari segi bagaimana kita nak jalankan sesuatu proses. Sebab apa? Kita ada stok yang mencukupi. And then in terms of tight schedule, kita kena ikutlah jadual-jadual yang telah ditetapkan. Sebab apa? Contohnya dari segi mass customization ni, we have to obey in terms of the delivery dates ataupun dari segi delivery schedules. Okay, next one adalah in terms of responsive supply chain partners. Kalau kamu masih ingat dalam chapter yang pertama kita ada cakap pasal supply chain management. It involves in terms of many parties dari segi a process of producing and output. Jadi bila ada supply chain partners yang responsive, we are able to achieve in terms of mass customization. Okay,
So in terms of this comparison, kalau tengok dalam table 7.2, which is they compared between the 4 types of processes, which is the first one in terms of process focus, which is small quantity and large variety of product. Untuk proses fokus ni, contohnya macam ke hospital, dia attend dari segi small quality tapi dia ada large variety of product ataupun services. Kemudian kalau bezanya dengan repetitive focus, it is in terms of in the long run and usually a standardized product in terms of the module. Kalau beza dengan product focus, it focuses in terms of a large quantity with small variety of product. Contohnya macam chips kan, dia ada few options only. Berbeza dengan mass customization, high volume and high variety, di mana large quantity and large variety of product being available for us as customer. Dari segi dia punya pekerja, which is broadly skilled operators, contohnya macam doktor ataupun nurses dekat hospital, they are considered as highly skilled in terms of labour. Kalau pekerja-pekerja yang bekerja dalam proses fokus in terms of repetitive focus, dia adalah moderately trained employees. Kalau product focus, which is less broadly skilled operators, dan juga untuk mass customization, pekerja-pekerja dia adalah flexible. Okay, so kemudian in terms of instruction, kalau proses fokus, instruction for each job, repetitive focus, which is few changes in the instructions, dia akan ada perubahan. Sebab apa? Dia modular punya type of business, dia boleh berubah mengikut kepada preferences of the customer ataupun client. Dan in terms of product focus, which is standardized job instruction, and last one is in terms of mass customization, custom orders requiring many job instruction. Dia bila ada high volume and high variety, dia akan ada in terms of different job instructions. Okay, dari segi bagaimana mereka menyimpan inventory. Kalau proses fokus is high inventory, kalau repetitive ataupun modular, low inventory. Sebab apa? Dia keep on changing in terms of the process. Sama juga dengan product focus, low inventory, dia hanya akan gunakan raw material apabila diperlukan sahaja. Sama juga dengan mass customization, low inventory relative to the value of the product. Okey, yang kelima, apa yang dibezakan ataupun membezakan antara keempat-empat proses fokus ini ataupun strategies in terms of processes yang dibincangkan tadi, ada 4 jenis. Dari segi finished goods, made to order and not stored. Biasanya contohnya macam servis yang kita terima di hospital, benda yang dikategorikan sebagai personalized dan dia tidak boleh ataupun biasanya tak disimpan dalam satu masa yang lama. In terms of finished goods are made to frequent forecast, and usually untuk product focus dia berdasarkan kepada forecast dan juga disimpan. Contohnya kan macam chips dihasilkan, dia ada dia punya estimation ataupun dia punya jangkaan. Okay, and then in terms of mass customization, which is finished goods are built to order. Maksud kata kat sini, dia hanya akan hasilkan berdasarkan kepada permintaan. Okay, the scheduling is complex untuk proses fokus, untuk repetitive sebab dia berulang, proses yang berulang setiap hari. So dia mengikut pada schedule dan dia dah menjadi rutin. Sama juga dengan product focus. Dan in terms of mass customization is about sophisticated scheduling accommodates custom orders. Biasanya untuk mass customization ni sebab kita boleh customize mengikut kepada preferences each of the customer. So dari segi scheduling tu dia lebih complicated dan juga dia ada extra steps berbanding dengan other strategies. Okay, alright, sekejap Okay, last one in terms of comparison, dia comparekan dari segi fixed cost and low cost. Fixed cost are low and variable cost are high. Jadi segi proses fokus ni sebab dia adalah low volume, high variety, fixed cost dia rendah tetapi dari segi variable cost dia lebih tinggi. Untuk repetitive focus, its fixed cost are dependent on flexibility of the facility. Kalau product focus, it's high volume, low variety, fixed costs are high and variable costs are low. And mass customization is fixed costs tend to be high and variable costs low. Okay, so seterusnya kita akan masuk berkaitan dengan equipment and technology. When we talk about process, biasanya dari segi in terms of manufacturing process ataupun producing output, dia akan melibatkan penggunaan equipment as well as the utilization of technology.
Dan these two things and these two elements, it's a possible competitive advantages. Ada company yang dia menggunakan equipment dan juga kelebihan teknologi untuk jadi competitive advantage compared to dia punya competitors. And then flexibility may be a competitive advantage. Sebab apa? Bila kita ada bantuan dari segi in terms of machinery, dari segi the technology that we use, benda yang baharu ataupun benda yang the latest, dia akan jadi satu competitive advantage for our company. Secara tak langsung kita boleh offer in terms of the flexibility. Okay, and then it may be difficult and expensive and may require starting over. Kalau tersalah pilih in terms of the decision of the right equipment ataupun kita menggunakan teknologi yang sebenarnya tak membantu pun dari segi bagaimana sesuatu proses itu berlaku, dan dia akan memerlukan in terms of we have to start over. Bila start over ni dia akan jadi satu benda yang sangat-sangat mengambil masa dan juga in terms of cost. Okay. Okay, and then it's important to get it right. Okay. All right. So these are the things that we should consider in terms of choosing the right process analysis and design. The first one is in terms of, is the process designed to achieve a competitive advantage? The second question that we should ask whether we should have implement in terms of dari segi equipment dan juga teknologi is in terms of, does the process eliminate steps that do not add value? Ada dalam proses dalam sesebuah kilang, contohnya kan, bila kita analyse menggunakan teknologi dan juga equipment, actually ada steps yang we have to eliminate in terms of dia tak add pun value terhadap dari segi penghasilan sesuatu produk. And then does the process maximize in terms of the customer value? And will the process win orders? Maksudnya bila kita nak pastikan dari segi efficiency, it must ensure in terms of sama ada dia boleh menampung capacity untuk kita penuhi orders pada satu-satu masa. Okay, when we talk about process analysis and design, these are the things ataupun tools that we will use in terms of analyzing, which is the first one is about flowchart. I believe that we have learned dalam chapter yang sebelum ni, kita ada flowchart kan, dia adalah pergerakan daripada starting point and then the process of actually producing the product ataupun services, and then it will show in terms of the movement of materials. For example, kalau dalam textbook dia tunjuk Harley Davidson punya flowchart. Tools yang kedua yang kita akan gunakan adalah time function mapping. It shows in terms of flows dan juga dia akan masukkan sekali berbeza dengan flowchart. Kita tak masukkan in terms of the time frame, tapi dalam time function mapping kita akan masukkan dari segi pengiraan masa. Ini contohnya in terms of time function mapping. Contohnya kan, kalau kita tengok ke sini, ini adalah parties ataupun pihak-pihak yang terlibat untuk produce items, di mana dia mula dengan customer, so dia place order, kemudian sales akan proses di order, and then production control akan terima order tersebut dan akan generate in terms of the numbers, and then plant, tempat yang pertama akan hasilkan produk tu, dia akan print dan juga dia akan hantar kepada warehouse, which is work in progress dan juga dia akan hasilkan, kemudian hantar dekat plant B, and then bila hantar dekat transport, bahagian transportation, they will decide in terms of how to move items kepada customer, and then in terms of waiting dekat bahagian warehouse, simpan sekejap, and then akan dihantar kepada plant B, kemudian last kali akan hantar semula dekat warehouse, and then move menggunakan transportation, and at the end of the process, items yang dah siap diproses dekat bahagian sini dan akan dihantar kembali kepada customer, which is at the beginning of the time function map, di mana dia biasanya dia bermula dengan customer sebab customer place order. Lepas dia place order, dia akan adalah ni perbezaan antara flowchart dan juga time function map. Kalau kamu tengok kat bawah ni, dia ada in terms of days included dekat bahagian ni. Contohnya kan, kalau saya nak place order in terms of a new car, contohnya kan, saya baru naik pangkat, dapat new level of pay ataupun wages, so saya nak place order in terms of kereta yang baru, so saya place order dan bahagian sales, production control dan juga kat warehouse, sampailah transportation of the end product, which is the car, sampai dekat tangan saya. So kalau ambil kira waktu dekat bawah ni is
around 52 days. Okay, kalau target function map pula, dia berbeza sebab apa? Dia memang mengikut kepada in terms of jumlah yang diperlukan. So it's actually took about 6 days only. Proses yang sama, customer, sales, production control, plant, warehouse dan juga transportation. Jadi prosesnya lebih ringkas. Alright, jadi bila kita cakap pasal in terms of Okay, so seterusnya, items yang seterusnya adalah in terms of value stream mapping. Ini where the value is added in the entire production process, including the supply chain and it extend in terms of the customer back to the supplier. So dalam value stream mapping ni, biasanya dia akan start, this is the steps, we will start with symbol for customer, supplier and production to ensure the big picture. Jadi kalau nak dapat dengan lebih jelas, contohnya kan, kita akan start dengan satu gambar rajah, which is value stream mapping ni dia akan tunjukkan dari segi visualization of the process. Dia mula dengan in terms of supplier, customer, operator dan juga in terms of production supervisor for example. And then enter customer order requirement. Dia akan masukkanlah in terms of order requirement. Contohnya weekly orders which is 2,500. Kemudian next one is we want to calculate the daily production requirement. Pentingnya tu kita kira in terms of the daily production requirements, but we need to utilize pekerja-pekerja yang ada pada setiap hari. Sebab apa? Contohnya pada hari ni kita nak produce 500 unit for each day. Dalam masa 5 hari kan contohnya. So bila kita nak penuhi in terms of 2,500 punya items ataupun output, so production supervisor dia akan tentukan dari segi berapakah operator yang diperlukan. Okay, next one adalah in terms of enter the outbound shipping requirement and delivery frequency. Kita kena plan lah berapa kali nak keluar dalam setiap minggu ataupun setiap hari. In terms of determining, in terms of inbound shipping method and delivery frequency, kita tengoklah in terms of bagaimana kita nak hantar produk yang dihasilkan kepada kita punya customer. Nak menggunakan van ke, nak menggunakan dan sebagainya. Next one is in terms of adding the process steps which is machinery, assembling procedure in sequence left to right, daripada kiri ke kanan. And then in terms of adding communication method, add the frequency and show the direction with arrow. Ini daily communication, pergerakannya daripada atas sampai ke bawah. Bila sampai dekat operator, which is machine operator, component mounting, assemble, test dan juga packaging. And then next one is in terms of add inventory quantities shown with I between every steps of the entire flow. And then next one is in terms of determine the total working time, which is value added time and delay. Kalau ada delay kita kena masukkan sebab each second berlakunya delay dia akan mengganggu in terms of interruptive dari segi proses yang kita akan hasilkan. Okay, next one adalah tools yang digunakan adalah process chart. Contohnya dekat sini proses chart ni biasanya dia adalah satu standard yang digunakan, which is kalau ni kita boleh tandakan present method ataupun kalau kamu nak tambah baik kamu akan tanda dekat sini which is proposed method. Masukkan in terms of subject charted, department mana, siapa yang masukkan data ni, which is the person is KH. And then in terms of the date dan juga sheet number. So kita akan menggunakan simbol-simbol yang ada ni, dah bagi dah yang bulat which is it consists in terms of operation. Kalau simbol arrow ni is transportation, yang segi 4 ni inspect, bentuk macam D ni is delay dan juga V ataupun segi 3 ni is storage. Jadi setiap satu proses ini mengambil masa dan juga kita akan record in terms of dari segi distance dan juga masa dalam bentuk minit. Okay, next one is in terms of service blueprinting, which is focuses on the customer and provider interaction. And then we also define 3 level of interaction, which each level has different management issues. Dalam 3 level dalam service blueprinting ni, dia ada perbezaan mengikut kepada level-level yang ada. And then tugas kita sebagai operation managers, which is we want to identify potential failure points. Kita akan tengoklah dari segi service blueprinting ni. Contohnya kan dari segi bagaimana kita nak hasilkan sesuatu proses. Dia start dengan dari segi customer. Contohnya saya hantar kereta untuk servis pada hari tersebut. Akan adalah personal greeting. And then lepas kita dah register kereta, macam saya kan, saya nak pergi servis kereta.
dah sampai, so saya akan dapat warm greeting from the service agent. Kemudian dia akan hantarlah dekat service diagnosis, hari ni nak servis apa, nak tukar minyak hitam ke, ataupun nak check aircon ke, ataupun nak check suspension of the car ke, and then akan perform service. Kemudian last kali bila dah selesai saya servis kereta, kalau ada masalah dia akan maklumkan, kalau tidak akan teruskan servis seperti biasa. And then last kali, di mana stage yang last kali adalah in terms of friendly close, which is saya bayar, dia akan inform lah the parts yang ditukar, dan juga dia akan bagikan satu copy of receipt, dan saya akan pulang ke rumah macam biasa. So service blueprint ni dia visualize in terms of perjalanan servis yang ditawarkan. Okay, in terms of things to consider dari segi service process design, which is some interaction with customer is necessary, but it's often affects in terms of performance adversely. The better this interaction are accommodated in the process design, the more efficient and effective the process, which is the challenge dari segi kita nak provide service process design ni, dari segi to find the right balance ataupun combination of cost and customer interaction. Okay, yang ni contohnya teknik yang digunakan. Kalau tadi kita tengok dari segi benda yang kita boleh nampak, which is tangible, ini dari segi intangible aspect of product, which is service. Teknik-teknik yang digunakan, strategi yang pertama adalah in terms of separation, di mana teknik ni dia structured service, so customer must go where the service is offered. For example, bank customers, contoh macam saya kan, saya macam kamu, bila nak masuk degree ataupun diploma, kamu akan pergi dekat bank, akan buka satu account. Contohnya kalau sebelum ni, kalau UiTM dia ada bank account Bank Islam. Sekarang ni kita dah ada RHB Bank kan. So kita pergi dan juga kita nak register. So setiap satu option yang ada, dia akan dipisahkan mengikut kepada functions of the business. Contohnya macam bank kan. So pergi ke counter, dia akan bagi nombor contohnya 001, which is counter punya service. Kalau 002 mungkin apply loan dan sebagainya. Okay, yang kedua dari segi service, which is a self-service, contohnya self-service machine, which is kita sebagai pengguna ada option untuk kita personalize kita punya order. Contohnya kalau kita pergi dekat supermarket ke, ataupun kita pergi dekat McDonald's ke, KFC dan sebagainya, kita ada self-service machine. Okay, yang seterusnya in terms of postponement, which is we customize at the delivery. Biasanya kita ada option untuk kita buat customization di peringkat delivery. Okay, seterusnya in terms of focus, which is we restrict the offerings. Contohnya kalau pergi kat restoran, nak dapatkan servis kan, so kita tengok dekat menu, ada terlalu banyak sangat option yang ada sampai kita rasa overwhelmed. So ada servis yang menggunakan fokus punya strategi ataupun dari segi in terms of teknik, di mana dia restrict in terms of the offerings. Kalau kamu perasan dekat satu bahagian dia akan tunjuk bahagian di mana dia letakkan dalam bentuk set, for example, ataupun limited menu. Itu adalah salah satu contoh ataupun strategi yang digunakan dari segi service productivity. Next one adalah in terms of modules. Modules ni dari segi in terms of modular selection of services. Kita boleh personalize, contohnya dari segi investment ataupun insurance. Contohnya kalau saya nak beli insurance untuk my family, saya boleh pilih sama ada life insurance ataupun saya tak nak include in terms of ada dia punya terms dan sebagainya. Itu adalah in terms of modules. Yang seterusnya adalah in terms of automation. This is in terms of how we want to separate services that may lend themselves to some type of automation. Contohnya kalau sebelum ni nak keluarkan duit, nak kena pergi dekat kaunter dan sebagainya kan. Then now we have ATM, which is automatic teller machines. Pergi dekat ATM, kita just masukkan kad, masukkan kita punya PIN number dan kita dapat withdraw money. Berbeza dengan kalau pergi dekat kaunter sebelum ni. Next one in terms of scheduling. This is in terms of precise personnel scheduling. Kita kena adalah contoh macam doktor kan, dia ada dia punya on call and then dia ada dia punya shift dan sebagainya. Okay, next one adalah in terms of training, which is clarifying the service option, and then we are going to explain how to avoid problems. Dengan adanya training, we are able to explain to our potential clients in terms of options available, the risk dan juga dari segi opportunities yang ada. Okay,
Alright, so sebelum saya teruskan, sebab kita dah halfway dah, so kita rehat sekejap Sekarang pukul 9:10. Bolehlah nak pergi refresh yourself dan sebagainya, sebab kalau boleh kita jangan duduk dalam satu posture ataupun satu tempat yang sama dalam masa yang lama. Sebab nanti dia akan libatkan kita punya posture dan juga kita punya ergonomics punya problems dan sebagainya. So kita rehat sekejap, 5 minutes, pukul 9:15 saya akan sambung balik Alright.
Alright, so our 5 minutes break, it's over. So kita akan teruskan dengan the last part of second last part of chapter 5, which is about production technology. But before I proceed, saya just nak remind you guys about your attendance. Please jangan lupa sign up attendance sebab saya perasan ada beberapa pelajar yang mungkin terlupa. Jadi saya nak tekankan kat sini, in terms of your attendance is important sebab apa short SEM ni dia hanya 7 weeks saja. If you miss 1 week, dia nak bawa kepada minggu seterusnya tu, dia akan jadi sebab kamu dah tak hadir lebih daripada sekali lah untuk kelas kan pada minggu tersebut. So please remind yourself, dan juga saya dah minta kelas rep juga untuk remindkan dalam group. So sepatutnya tak adalah pelajar yang terlupa ataupun mungkin tak ada akses terhadap eFuture. Pada pelajar yang tak ada akses kepada eFuture, please rectify in terms of your problems immediately. Sebab apa? Salah satu important elements apa yang saya just beritahu daripada my point of view ya, dari segi attendance ni penting sebab dia akan jadi bukti di mana sama ada kamu attend ataupun tidak kelas. Dari segi the results dan sebagainya kan, dia ada importance ataupun elements yang being considered in terms of sama ada kamu nak pass ataupun gagal ataupun dapat A, B, C dan seterusnya. Jadi please make sure tolong jaga dari segi attendance. Okay. Alright, saya tak naklah biar panjang-panjang. Alright, next one adalah in terms of production technology. In terms of producing items, these are usually the items, the 9 technology being used dari segi operation management. Yang pertama adalah machine technology, which is kalau tengok di sebelah kanan, biasanya kita akan menggunakan system recognized as computer numerical control, which this type of machine technology, they increase in terms of precision. Items yang kita nak hasilkan tu dia berkualiti tinggi sebab we are able to be precise and then increase productivity, increase flexibility, improve dari segi environmental impact. We are able to sustain dari segi the elements of sustainability in terms of reduce change over time and decrease in terms of the size, power requirement. Next one dari segi AIS, which is automatic identification system, which this type of technology, for example, kita ada barcode, kita ada RFID kan. So kalau biasanya kalau kamu pernah beli barang dekat Decathlon, kita boleh scan menggunakan RFID. Dekat Uniqlo, kalau nak beli barang pun kita scan menggunakan RFID. Dan juga kalau barang-barang biasa sebelum ni kita beli dekat tak kira lah dekat supermarket dan sebagainya, dia akan scan kita punya barcode kan. Barang-barang dekat yang kita beli tu dia ada barcode. So ini adalah example of AIS di mana it helps in terms of improvement of data acquisition, reduce data entry errors. Kalau sebelum ni mungkin masukkan secara manually, but with AIS dah ada automated data entry. Kita simpan items dalam inventory management system dan bila ada reduction, dia akan terus automatic tolak daripada sistem lah. And then in terms of increase speed dan juga increase scope of process automation. Okay. Yang seterusnya dari segi process control, di mana in terms of process control ni adalah real time monitoring and control of processes. Dia menggunakan sensors untuk collect data and then devices used to read data on periodic basis dalam satu masa setiap, let's say kata dalam setiap 1 minggu akan ada hari untuk kita read the data. It is meant by periodic, dia ada satu tempoh yang diberikan. And then in terms of measurement translated into digital signal, then sent to a computer and computer will analyze the data and result dari segi output akan ambil pun dijadikan dalam bentuk numerous form. Dari segi chart ke, dari segi gambar rajah ke, dari segi images ke, dia nak explain in terms of the trend. Okay, kita ada vision system juga in terms of particularly in terms of inspection. Dia nak check dari segi quality, so dia akan buat inspection. And then consistently accurate dan juga never bought dan juga modest cost and superior to individual performing the same task. Biasanya dengan menggunakan vision system ni kita akan buat inspection. Biasanya kalau task yang dijalankan secara individual dia berguna sebab kita nak check dari segi quality. Next one, kita ada robots which perform monotonous ataupun dangerous task. Contohnya dekat dalam kilang menghasilkan kereta. Kita akan gunakan robotic
kamu untuk angkat barang-barang yang berat, contohnya macam rangka kenderaan dan sebagainya. Perform tasks requiring significant strength or endurance and generally enhance consistency and accuracy sebab kita dah menggunakan automation. And then next one, ini dari segi contohnya dekat warehouse, kita ada automated storage and retrieval system, ASRS, which is kalau contohnya kan barang yang sampai dekat kilang ataupun dekat warehouse, kita nak simpan dekat rack ataupun dekat bahagian penyimpanan, kita menggunakan ASRS ni. Dia adalah automated placement and withdrawal of parts and product. Dia punya functions, dia dapat reduce in terms of errors dan juga labor. And then it is particularly useful in inventory and test areas of manufacturing firms. Sama juga dengan automated guided vehicle, AGVs ni, contohnya dekat Amazon punya warehouse, dah banyak menggunakan robot yang bergerak sendiri. Kita set dekat dalam sistem, robot tu akan bergerak untuk dia angkat barang ataupun dia nak retrieve items, for example, which is electronic guided and control charts and used for movement of product and or individuals. Okay, next tool yang digunakan dalam proses design ini is in terms of FMS, which is Flexible Manufacturing System, which is also utilized in terms of technology. It controls dari segi workstation dan juga material handling equipment, contohnya penggunaan forklift ataupun kita nak menggunakan item-item contohnya macam trolley dan sebagainya. In terms of enhanced flexibility and reduce waste, and it is economically produce low volume at high quality. Dengan menggunakan sistem ni, we are able to produce items dari segi volume dia rendah tetapi berkualiti. And then in terms of reduce change over times and increase utilization and stringent communication requirement between components. Okay, contoh yang seterusnya pun masih lagi melibatkan penggunaan komputer, which is CIM, which extend flexible manufacturing dari segi penggunaan pergerakan dia backward, forward dan juga in terms of penggunaan sistem-sistem contohnya macam financial punya planning ataupun customer service area. Biasanya CIM ini dia menggabungkan fungsi-fungsi yang ada dalam sesebuah company. For example, in terms of human resource management, dia ada sistem dia sendiri. Dekat warehouse, dia ada sistem dia sendiri, warehouse management system. Logistik ataupun transportation punya department ada sistem dia sendiri. Tetapi sistem-sistem ini digabungkan di bawah CIM, Computer Integrated Manufacturing System. And this is the example bagaimana CIM digunakan. Dia menggabungkan in terms of utilization of data ataupun dari segi visualization of process output. Okay. Alright, itu dari segi manufacturing tangible items. Kalau kita cakap pasal intangible items, contohnya kita ada technology in services. Kalau contohnya macam financial services, kita dah menggunakan debit card. Kita dah menggunakan, kalau sekarang ni QR code lah, kita dah ada electronic fund transfer, ATM, internet stock trading dan juga online banking. This example bagaimana teknologi digunakan dalam services. Kemudian dari segi education, macam sekarang kita dah ada online classes. We also have electronic bulletin boards. Kita ada online journals. Contohnya macam nak buat assignment kan, kamu kena cari journal kan, nak kena cari artikel. So semua dijalankan secara online sahaja. And then kita ada in terms of blackboard dan juga smartphones. Kemudian kita ada utilities and government. Kita dah ada automated one-man garbage trucks. Kita dah ada email ataupun optical mail dan juga bomb scanners dekat airports. Kita ada flood warning system. Ini contohnya dekat kawasan Pantai Timur. Kita dah ada alert. Contohnya kalau paras air naik kan, so dia akan bagi in terms of warning dan juga dan sebagainya. Kemudian restaurant and foods, which is wireless order from waiters to kitchen. Contohnya macam sekarang ni, kita dekat meja dah ada QR code, kita just scan dan dia akan bagi satu electronic punya menu. Kita place order dan juga akan ada robot yang hantar, for example. Contohnya dekat Q Bistro kan, dia hantar robot penghantar makanan. And then in terms of communication, kita ada interactive TV, e-books via Kindle. Kalau contohnya nak baca e-book, OPM 537, baca dekat iPad saja contohnya. Next one, in terms of hotels, which is electronic check-in, check-out dan juga electronic key ataupun lock system dan juga mobile web bookings. Kalau hotel contohnya kan, sekarang kita dah ada banyak option nak tempah dekat trip.com ke, dekat booking.com dan sebagainya.
Dan seterusnya in terms of wholesaling ataupun retail trading, kita dah menggunakan point of sale terminals. Contohnya kan, nak bayar menggunakan kad, biasanya cashier dia akan bagi satu mesin yang kita kenali sebagai POS terminals. Kita dah ada e-commerce, beli barang dekat TikTok shop, nak beli Khairul Amin punya sambal bilis niat contohnya kan, kita beli dekat TikTok shop ataupun malam ni boleh beli dekat Shopee. Dan kita ada electronic communication between store and supplier, barcoded data dan juga RFID. Seterusnya transportation, kita dah ada automatic booth. Contohnya kita dah ada kita dah ada RFID. Lalu saja tol dia akan automatic tolak daripada kita punya tak singgu punya wallet. And then kita ada healthcare, which is online patient monitoring system. Dah boleh retrieve kita punya medical punya information melalui online system, dan juga robotic surgery. And then in terms of last one is airlines, di mana kita dah tak boleh travel menggunakan tiket yang printed, kita just boleh tunjukkan daripada kita punya phone saja. Okay, so the last part of chapter 5 is about process redesign. Basically, process redesign is the fundamental rethinking of business processes to bring about dramatic improvement in performance. Biasanya dalam penambahbaikan ataupun improvement, kita akan ada process redesign, which it relies on re-evaluating the purpose of the process and questioning the both purpose and underlying assumption. Biasanya when we want to redesign a process, these are the things that we want to re-evaluate in terms of the purpose of the project, in terms of the assumption, sama ada perlu ataupun tidak. And then it requires in terms of re-examination of the basic process and its objective, and it focuses on activities that cross functional lines, and any processes is a candidate for redesign. Jadi setiap satu proses dalam operation management dia adalah satu penambahbaikan yang kita boleh redesign as well as providing in terms of improvement. Okay, so that's all untuk chapter yang kelima. Ada soalan tak? Any questions so far? Okay, so saya assume tiada soalan ya. Alright. Kalau macam tu kita ada baki lebih kurang dalam 2 jam lagi kan. So gunakan masa yang ada ni untuk discuss your group assignment. Kalau nak minta saya semak kamu punya assignment, draft dan sebagainya, boleh gunakan waktu yang ada ni. Macam saya tengok ada satu group dah hantar dah dia punya draft of report. Dan saya dah komen dah pun. Sama juga dengan group-group yang lain. Kalau nak minta untuk saya semak, boleh bagi saya satu kopi, tak kira lah melalui WhatsApp ataupun email. And please alert me in terms of your assignment submission. Nak bagi saya semak dan sebagainya. Alright, kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk pagi ni. Jangan lupa sign attendance and thank you very much. Saya jumpa kamu esok untuk chapter yang ke-6. Alright, thank you. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.